Nongeye kwa ikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Mbabwire yuko batandatu mu bagaragaye basahura imodoka ya Bralirwa iherutse gukora impanuka bamaze gutabwa muri yombi nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rubivuga. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi bamwe mu bagaragaye basahura inzoga zari zimaze kumenwa n'imodoka ya Bralirwa yari yakoze impanuka. Ni impanuka iheruka kubera umurenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mw'ikoni riherereye munsi y'ahakorera umurenge wa Busogo ku itariki ya 22 Werurwe 2022. Abari aho impanuka yabereye bavuze ko ari imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa Benz Actros yatakaje uburinganire, ubwo rero wari uyitwaye yageragezaga rero guha inzira indi modoka. Icyo gihe rero inzugi z'igice cy'inyuma yakururaga zirafunguka, amakazi y'inzoga zari zirimo agwa mu muhanda zirameneka, izindi abaturage baziraramo barazisahura. Ibikorwa byo gusahura imodoka rero bikaba bikunze kugenda bigaragara hirya no hino kenshi igihe hari imodoka zakoze impanuka zihetse ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibikomoka kuri petrol. Gusa bamwe mu bagaragaye basahura inzoga bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko abantu batandatu mu basahuye imodoka ya Bralirwa yari imaze gukora impanuka bamaze gufatwa n'uru rwego. Ikinyamakuru Akadomo.com kivuga yuko cyamenye amakuru yuko mu gikorwa cyo gushakisha abasahuye iyi modoka hasanzwemo umwarimu wigisha amashuri yisumbuye. Uwo mugabo witwa Nsengiyumva Jean Baptiste akaba umurezi ku rwunge rw'amashuri rwa Busogo yafatanywe amakaze cyangwa se amakesi abiri, aho rero yafatiwe iwe mu nzu. Mu bandi basahuye inzoga higanjemo abaturage batuye hafi aho yakoreye impanuka ndetse na bamwe mu banyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Ruhehe ruri ku muhanda. Aba basahuye inzoga rero zimwe bakajya rero kuzihisha mu ngo zabo, izindi bazinywera ku muhanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yabwiye ikinyamakuru Akadomo.com ko iperereza ririmo gukorwa na RIB uko ari batandatu bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba kandi bose bemera icyaha ndetse bagasaba n'imbabazi. Dr Murangira akaba yabonewe rero kwihanangiriza ndetse no kuburira umuntu wese wishora mu bikorwa by'ubusahuzi nk'ubu ko uzabifatirwamo azajya akurikiranwa mu butabera. Avuga kandi ko uretse kuba icyaha n'umuco mubi ugamije gusonga uwagize ibyago, ibi ntabwo bikwiye. Ati hari abantu ubona ko bashaka kubigira umuco, ibi kandi bigomba kubera isomo n'abandi. Ubusanzwe iyo umuntu agize impanuka wihutira kumutabara, ntabwo wihutira kumusahura. Iyi ngeso mbi abantu bayicikeho. Yaburiye umuntu wese wishora mu bikorwa by'ubusahuzi nk'ubu ko uzabifatirwamo azajya akurikiranwa mu butabera. Abafashwe baramutse bahamijwe icyaha n'urukiko bashobora gufungwa umwaka umwe ariko itarenze 2, ndetse kandi bagatanga n'ihazabe miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda ariko zitarenze miliyoni 2. Itegeko rinateganya ko bashobora guhabwa igihano cy'imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi. Impamvu batanga na bagenzi babo batatu bishwe, batatu bashimuswe mu mbabarire mu cyumweru gishize batari baboneka. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10, bamwe muri bo bari mu ngo zabo, usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe. Aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukulu barekugwa. Jimmy Bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda, asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi. Cyatanguye wa gatanu w'indwi iheze, hari byavuye ku baganga ba ku ivuriro ry'Ikatalukulu. Barafashwe ari batatu batwagwa n'imigwi itazwi, hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu baba barahagarika kuvura. Kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura. Ku ivuriro dufise mu nkambi abaganga ntibariko barakira abantu. Hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ugiye arembye gose. Veronica Ntawunicere na Esperance Munezero ni impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona babavura. Gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi, ebaga umuganga umwe cyambwira ati nimugende butwe mu greve ubu nta kuvura nca ndataha. Urumva nace rero ndiyumvira ko nzobyara ndagira ndabivura rero ubu sinzi ko aho ndobyarira niko marasinda hazi. Icyo twosaba gusa mwari mutwe kugirane kudufasha mukaturondera nyine ku nyine boza baragirane boza batuvura. Ayo mu nkambi ivuriro rihari ntabwo turiko turavugwa ngo bari muri greve. Nukuvuga ngo turahangayitse
na cyane cyane ko dufite n'ubukene bw'amafaranga atanu ngo turi bujyane no kugura n'imiti mu mafarumasi ngo turayironka kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'ubundi n'umuntu umuganga wo mu farumasi bamufasha ariko arakutera urushinge cyangwa ariko arakushyira iserumu n'ubundi yandikiwe agasha. Kubera ukuguhagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi, izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi. Nzoyihaya Mathiasi ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda. Nk'abagendana ubumuga hoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikambi akaza kwivuza inyuma y'ikambi. Nka twebwe rero tugendera kuri beki, ugasanga ugendera kuri beki imwe uwundi ntaranaronka n'iyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi. Epfo y'ikambi nta kintu vraiment nta nguvu ntaki kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi. Ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manuka ariye. Jimmy Bishemeye uhagarara impunzi zo mu Rusenda asaba ishiramwe rya seri ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe. Twebwe twasabye haseri kuko twene tubifise mu ruhara nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kw'abo baganga. Icyo dukeneye no kuvugwa, dukeneye kuvugwa baravuga babigenza n'ababandanya baravugana n'abo bantu batwaye abaganga babo mugabo twe tubandanye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa. Aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo baraganira n'abo bantu mukora ko icyo kibazo kiva mu nzira mugabo twebwe twe turavugwa. Twagerageje kuvugisha ishiramwe rya ADC aryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira. Urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba ibihumbi 12 by'amadolari kugira ngo babarekure. Aba baganga b'abakongomani bashimutwe Katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR. Mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe. Muri bo umugabo umwe ni wabashe gucika bari bamushimuse. Kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi ishize. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakoze. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bafite hagati y'imyaka 5 n'6. Abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi eduteguriye inkuru. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka wa 2016 na 2017 nukuvuga bafite imyaka 5 n'6 kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere w'iki cyumweru rizasoza mu mpera z'iki cyumweru rirabera mu bigo by'amashuri cyane cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri. Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017 kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari